Whatever you're going through, what happened to you, what you went through, what you see now, all those broken ways, when there is no direction, you are in total confusion. There is a rising sun. There is a rising sun upon your life. A rising sun is going to rise upon your life, upon my life. There is a rising sun in your home, in your family and my family, where I dwell, where I live, where I work from. My prayer today, the sun is going to rise. What I had planned, I've kept it aside. This is your word. This is your message. This is your message. You are supposed to be blessed. You should be blessed. You have wrestled with a number of things. You wrestled with human. You wrestled with witches, but you didn't go to them. There are those who act against you, but you didn't do as they did. God is coming. It is imperative and things are done. Do you believe that he's alive? Do you believe that he's alive? Does he love you? Does he care for you? Does he have mercy upon you? There is a breaking, and it is surprising. You are getting to your daybreak. Your Jesus is going to speak for you. He's going to speak on your behalf. He is. I was given a message today. The word says a rising sun. Because of the tender mercies of our God, because of his love, because of his mercy, because of his love, the rising sun will rise because of his tender mercies. Because of his tender mercy, because of his love for us. That's why the sun is going to rise. That it is going to shine in the darkness. That rising sun that will shine in the darkness and to guide those who are in the darkness. The rising sun. The rising sun. I want to pray for the rising sun. I want to prophesy the rising sun. I want to proclaim the rising sun. I want to proclaim the rising sun. Amen. Say amen. Are we together? There are certain things that happen. God is not human. And he's not equal to us. He does not think like us. And he doesn't act like us. And he will not speak badly to us. And he does not gossip.
God does not gossip or backbite. nta nubwo Imana ireba nk'abantu. And God doesn't see things like ifite people do. umutima w'imbabazi. He has a ifite tender umutima mercy. w'imbabazi. His heart is merciful. kimwe mu biranga Imana. One of the qualities of God. icyambere One, ni umutima w'imbabazi. He has. icya kabiri Secondly, ni umutima w'urukundo. is loving. icya gatatu Thirdly, niyo mutabazi utabara abatari beza. He is our refugee. icya kane Fourth, niyo yita ku batagira shinge na rugero. He cares for those who have nothing. umukene wo mu masizi ninde wamwita hatari Imana? Who would care for that needy person if not God? umurwayi urwariye aho batamureba ninde wamwita hatari Imana? Who would care for the sick if not God? uwo bataye ninde wamusanga atari Imana Those imusanze? who are rejected, who would go to them if not God? uwo abantu batemera ninde wamwemera atari Imana imwemeye? Those that are not accepted, who can accept them if not God? uwo baciriyeho iteka ninde wamutarura ngo amugarure atari Imana imugarura? For those that are left completely, who can rescue them if not umutima God? w'imbabazi. The tender mercies. umutima w'imbabazi. Tender mercies of God. umutima w'Imana w'imbabazi. The heart of God of mercies. none mfite itangazo ryo kuvanga Imana igiye kukugirira imbabazi. I have an announcement that is going iki to ni be icyumweru merciful. cy'imbabazi. This is a week of mercy. iki cyumweru ni icyumweru cyo kugirirwa imbabazi n'Imana. This is a week of mercy of God. ugiye kwinjira mu minsi yo kubabarirwa n'Imana. You are going to enter into the days of forgiveness by God. ibyo uri gucamo, Whatever you're going through, ibyakubayeho, what happened to you, ibyo wanyuzemo, what you went through, ibyo ureba none, what you see now, inzira zifunze, all those broken ways, nta cyerekezo, when there is no direction, uri mu gihe cyo kuvangirwa, you are in total confusion. hari umuseke ugiye gutambika. There is a rising hari sun. umuseke ugiye gutambika. There is a rising sun hari upon umuseke your ugiye life. gutambika A rising sun ku buzima bwawe. is going to rise upon ku your buzima life, bwanjye. upon your my hari life umuseke and ugiye yours. gutambika There is a rising mu sun rugo rwanjye, in your home, muri famiye mvukamo, in your family and my family, aho ntuye, where I dwell, aho mba, where I live, aho nkorera. where I work from. isengesho ryanjye uyu munsi, My prayer today, umuseke ugiye gutambika the sun is going to rise kubw'umutima w'imbabazi because of the tender mercies of God. Imana ifite, The tender mercies of God, apana abantu bafite, not mercies of people, kubw'umutima w'imbabazi because of the tender mercies Imana of ifite. God. The tender mercies of God. nicyo gituma umuseke ugiye kudutambikira. That's why the sun is going to rise for us. ndagira ngo mbabwire, ntabwo dutabarwa kuko twakiranutse cyane. We are not rescued because we are righteous. gukiranuka ni ngombwa muri ubu buzima tugasa n'Imana, ariko Imana ijya igira imbabazi ikazigirira n'abatari abo kwabari Righteousness ikazibagirira. is a must, but God has mercies for those who are not even right. iki cyumweru hari imbabazi zikujeho. In this week, mercies are coming iki on cyumweru to hari imbabazi zikujeho. you. Mercies are coming on to you. iyi minsi akira kubabarirwa n'Imana. Receive mercy of God. mu byo wabayemo akira kubabarirwa n'Imana. Whatever you went through, receive the forgiveness of God. wikicira urubanza ngo wihambe. Don't say it's done upon me. umwanditsi wa Zaburi 103 The psalmist, umurongo waho wa mbere, the psalmist in Psalm 113. Zaburi 103. Bibiliya iravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose. niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose. umva ijambo uko rivuga. Bibiliya rikomeza itubwira, kandi agakiza indwara zawe zose, imwe cyangwa zose. umva wamurwange mu cyimbo cyo kunjyana mu rwobo yaranzahuye, mu cyimbo cyo kunkubita ikibando yaranteruye yarankikira, mu cyimbo cyo kumbabaza yarambetse ashyira ku bitugu. umunyambabazi umwami w'amahoro. haleluya haleluya. ntabwo yatwituye ibihwanye n'ibyo twakoze. Let's read from verse 5. Who
your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteous and just for all the oppressed. He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. And the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. Amen. Do you know having that heart of cheating and stealing, and God puts you in money? Can you imagine you abort a child, and because of his mercies he gives you another one? Because of his mercies, after aborting, he gives you girls and boys. He's so merciful to us. God does not give us what is equal to what we deserve. Ugasanga abahungu bigize imfizi z'umudugudu ariko yajya kureba igareba agakobwa k'imanzi nibara kisugi ati ngaho twara ubwo si guhembye ibingana nibyo wakoze ntiyatwituye ibihwanye nibyo twakoze kubera iki ni nyembabazi yemwe. Hallelujah. What is equal to what we deserve? Nagira ngo mbabwire Imana ikoze nkuko dukora yatubamba ku musaraba. If God did like we do, we would be crucified. Iduhembeye amakosa yacu twese yadutondeka hariya bajya badukandagira hejuru buri munsi. If God was to repay us our mistakes, they would be trampling on us every day. Tell your neighbor that God is merciful. Mubaze ngiye kwitura ibihwanye n'ibyo wakoze wari gufata haruvuza ati nge nari gufata umuriro tu. Haru wari kurya umuriro n'ukuri kose. God cannot let you eat the fire. Ariko reka tuyizamurire amaboko n'inyembabazi yaratubabariye. Let's raise our hands to him because he's merciful. Yaratubabariye. He has forgiven us. Yaratubabariye. He has been merciful to us. Yesaya yaranenga igihano kiduhesha amahoro yagishyize kuri Yesu. Isaiah said that the punishment that gives us peace was put on to Jesus. Intimba zanjye Yesu yarazikoreye. Jesus took all my sorrows. Umutwaro wanjye Yesu yarawikoreye. He took my burden. Ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye. He took all my sins. Inkoni nari bukubitwe Yesu yarazikubiswe. The stripes I would be given, they were striped onto Jesus. Igihano nari buhabwe Yesu yemeye kukijyamo. My punishment was given to Jesus. He didn't give us what we deserve. Praise the Lord. I want to tell you that he who forgave you has a big project on you. He has a purpose on your life. This is what the Bible says. Yaravuze ngo ntiyatwite ibihwanye no gukiranirwa kwacu 11 nkuko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi agirira abamwubaha zingana nkuko izuba rirasira hitaruye aho rirengera uko niko yajyanye kure ibicumuro byacu nkuko se w'abana abagirira ibambe niko Uwiteka agirira abamwubaha ibambe imbabazi uko nterura kagahungu kanje kakaboye kakabwira ngo ngaho ngwino nubwo urakanyamafuti kari y'ibyondo enda hano nguterere wagahungu kagakikira uko niko nanya nterura ati wagahungu kanje we wagakobwa kanje we wikikuza uri umwana w'Imana mu mana ndi abanyogokuru na nyogokuruza ndi abamuzehe na papa reka twese twaba dushaje twaba turabana b'Imana iduterurira hamwe ikatugirira imbabazi uko imeze n'inyembabazi ibabarira abasaza ibabarira abakecuru ibabarira abakobwa ibabarira abasore n'inyembabazi mureke tuyikomera amashyi yemwe mureke tuyiha amashyira bikwiriye n'umungeri mwiza. Let's clap for the Lord. As we continue the reading on verse 11, it says,
For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east from the west, so far has he removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Amen. Much as we may do bad things, but the Lord is always there for us. He's merciful unto us. He doesn't give us what we deserve, but he's always merciful. He's always calling us unto him. His children, ibikoresho byo mu nzu byose nibo babisajisha bikiri bishyashya bakabimena bakabica. Whatever they have in the house, they break them, they tear them apart, but still intebe bakazana umukasi bagakata ikiri nshyashya. They get scissors and cut the seats. Ibirahure bakabimena. They break the windows. Amatasi yadushizeho. The cups are no more. Hari uwahanuye akabati neza kari kamugwiriye ararokoka ariko akabati ibirahure byose bishiramo. One pulled down the cupboard. All whatever was there broke down, but for God's mercies he was not hurt. Imyenda yose yabashiriyeho baraza bakayicikira imishyashya. N'inkweto bakazica zikiri nshyashya. They tear apart the shoes and the clothes. Ntibikuraho karabanje. But it doesn't mean that they are not his children. Ngenda mbarwaza kugeza ku munsi bazageraho babirinda batakibyangiza. He's always protecting them until the day they will be able to do it themselves, to do it right. Uko niko Imana igenda ikurwaza mu mafuti yawe mu manyanga yawe mu makosa irakurwaza kugeza umunsi uzashyika. That is how God is treating us in our iniquities and transgressions. Twese ntidushyitse. We are not right. Ariko ushyitse ari hagati muri twe ari we Yesu. But who is right, who is full is Jesus and is amidst us. Twese ntitwuzuye ariko ushyitse witwa Yesu ari hagati muri twe. We are not right, but Jesus is amidst us. Uwo ni uri kuturera kandi azadukuza. And he is the one who is raising us. Azatugeza and he will make us reach there. Azatugeza heza. He will make us reach there. Azatugira abagore beza n'abagabo beza n'abakobwa beza n'abasore beza. He will make us wonderful people. Umva itangazo. This is an announcement. Icyaha cyawe urakibabariwe. Your sins are forgiven. Icyaha cyawe urakibabariwe. Your sin is forgiven. Uyu munsi kubw'umutima w'imbabazi. Because of the tender mercies. Icyaha cyawe cyose. All your sins urakibabariwe. Are forgiven. None urasohokana urupapuro rushya ruri vierge umutima wawe urasohoka ufite umutima udafite ikirego kigushinja. Today you will go out clean. Hanyuma wowe uze kwiyanduza wenyine ku giti cyawe ariko none turi muri iyi nguni turi muri around turatahana imbabazi zuzuye zitavangiye zitanduye kuko Imana yatanze imbabazi muri iri terambere. As we go out. None iyo utangiye kwitegura uba witegura gukingura urugi. When you start preparing, you are ready to open the door. Umva icyo nshaka kukubwira. This is what I want to tell you. Uri mu minsi neza igisubizo cyawe kiri hafi. You are in the days where your promise is close. Uri mu minsi neza ugiye guhura n'ubutabazi bw'Imana. You are yet to meet God. Imbabazi z'Imana, the mercy of God, zigiye kukwinjiza mu gitondo. Is going to take you into your morning. Reka mbabwire abangurikiye mwese icyo bisobanura. Let me tell you what it means. Igihe cyose Imana yakoze ibitangaza. All the time God has done miracles. Uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. From Genesis to Revelation. Imana ivuga ko yaserukaga mu gitondo mu museke utambitse nibwo Imana yamanukaga ikaze. God appeared in the morning at dawn. Abamarayika igihe bajyaga bava mu ijuru ntibazaga ku mugoroba bazaga mu museke mu gitondo nibwo bazaga. Angels always came down at dawn. Nukuvuga rero umuseke urasobanura iki? What does dawn mean? Ni igihe ijuru imikorere yaryo igaragara imikorere y'umwijima igahagarara. That is when the work of heavens is revealed and the work of the darkness stops. None uyu munsi
Today, Imana igiye guhagarika imikorere ya Satani n'abagenti ba Satani. Imana igiye gukoresha abamarayika bayo. The devil and is going to start using his angels. Subiramo ngo umuseke. Repeat, dawn. Subiramo ngo umuseke uratambitse. Repeat that, dawn. Mana umuseke uratambitse. Mana umuseke uratambitse. Dawn is there, the day has Mwizina ryande. Mwizina ryande. the name of Jesus. Mwibuka ijambo riri mu Itangiriro 32. Remember the word in Genesis 32. 32. Reka tuharebe gatoye. 32 umurongo waho. Genesis 32. Umurongo waho wa 24 bamwe cyangwa na 5. Genesis 32 verse 24 or 25. Reka turebe na 5. Yakobo asigarayo wenyi. Munyumve neza mubanze mwumve. Igihe umuntu ari wenyine ninduza. Igihe inshuti zitagikora buretse gato sobanura. Buretse gato uraza bisobanura. Reka mbivuge vuba uzubisobanura. Igihe inshuti zitagifita akamaro kuri wowe. Igihe inshuti zitagikora ku buzima bwawe. Igihe inshuti zitakigusura ngo zisubize ibibazo byawe. Igihe inshuti wazishatse mwibisubizo ukabibura. Igihe uri wenyine utagikomanga ngo urugiro ukinguke. Utagishaka umuntu ngakwiyereke uhagaze wenyine. Umva ikijya kibaho. Komeza. When you are left alone, when friends are not responding, families are not responding, when you're knocking and doors are not opened, this is what happens. Haza umugabo aramukiranya bageza mu museke bakirana. We are reading verse 20. To me it is 24. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. Ngabonye yuko atamutsinze akora kunyonga yitakorye umutsi wo kunyonga yitakorya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke uratambitse. Ngomba kugenda abantu batambona. Munyumve neza. Marayika arimo araburana na Yakobo niwe bari gukirana. Aravuga ati Yakobo nakubonye urumuhanga iri joro tware dukirana ariko burakeye kandi icyo nagombaga gukora nagikoze ndekura ngende. Yakobo yamusubije iki reka twumve. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip so that his hip wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." Aramusubiza ati singure kurutambaye umugisha. Aramubaza ati witwa nda? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ndukitwa Yakobo ukundi kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Donga munyumve neza. Igihe cyose umuseke utambitse, iyo utabonye umugisha ubona makuba. Rero umva kubw'imbabazi z'Imana ntihari bugaragara makuba, haragaragara imbabazi z'Imana. Amen. Amen. Imbabazi z'Imana ziratubanziriza. The man asked him, "What is your name?" Jacob, he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob but Israel, because you have struggled with God and with human and have overcome." Amen. So when we wrestle, when the day breaks, we are either blessed or we get a curse. So it's upon us to choose. Ndagira ngo mbabwire gato. I want to tell you this. Ikindi Imana igikora iyo yatanze imbabazi. When God forgives, igukorera iby'umugongo bwawe butatekerezaga. He does things that your mind cannot imagine. Iby'ubwenge bwacu butatekerezaga. What our mind cannot imagine. Amen. Amen. Aravuga ngo singure kurutambaye. Jacob said, "I will not let you go before you bless me." Ugeze ku isaha yo guhabwa umugisha. You have reached an hour of being blessed. Kandi aya magambo mbabwira mwumve ko ari ubutumwa nahawe kubaha. This is a message for you that I was given. Ibyo nari nateguye nk'umuteologe nabibitse. What I had planned, I have kept it aside. Iri jambo ni iryawe.
This is your word. This is your message. iri jambo ni iryawe. This is your message. ukwiriye guhabwa umugisha muri iki gihe. You are supposed to be blessed. You should be blessed. hari ibintu wakiranye nabyo byinshi. You have wrestled with a number of things. hari abantu wakiranye nabo benshi. You wrestled with human. hari abarozi wakiranye nabo ariko ntiwajya kuraguza urasenga. You wrestled with witches but you didn't go to them. hari abagambanyi warwanye nabo bagambana ntiwabituye inabi y'ibyo bagukoreye. Imana iraje ibiture. There are those who act against you but you didn't do as they did. God is coming to avenge you. Amen. Amen. Mwumva uko Yobu yabivuze. Turebe muri Yobu twirukanje gatoya. Mve muri Yobu nihuti. Yobu igice cyaho cya 16. Yobu 16. Let's go to Job 16. Yobu 16 murongo amusori 11. 11 subira inyuma gatoya 11 murongo wa 16. Job 11 verse 16. Yobu 11 igice cya 11 murongo wa 10 cyangwa uhere kuri 15 umanuka ugere kuri 19. Let's read Job 11. Reka dusome from verse 15 to 19. Nukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga. Umva kakajambo. Nukuri niho uzubura amaso udafite ikizinga ni cyaha cya mbere wababariwe. We ni wumva ugomba kubitahana baguhe n'igitebo cyabyo bakwikoreza ubitahana. Ariko none iri teraniro uratahura umwere niba utabyumva bagukorera igitebo cy'ibyaho bitahana. Then free of fault you will lift up your face. So if you have been forgiven, if you don't get it, please, you will have to go with your sins. Icyo kizinga uzubura amaso udafite ikizinga watewe n'umwanzi. You will lift up your eyes without fault. Icyakabiri kizinga kivugwa ni gikomere dukomeretswa mu rugamba turwana na Satani. Ndabizi muri mwe bwara abantu bafite ibibazo mwatewe n'umwanzi ariko mugomba gukizwa ibyo bikomere. There are some other wounds we have that were afflicted onto us by the enemy. Byaba ibyo ku mubiri n'ibyo ku mutima. There are those of the physical and those of emotional. Uzakomera kandi ntabwo uzatinya. Uwo ni we bari kubwira. You will stand firm and without fear. Umurongo wa 16 kuko uzibagirwa umubabaro wawe uzawibuka nk'amazi yatemye akayoyoka amazi yatemye. Donc umubabaro wawe uzawibuka nk'amazi yagize ute yatemye aragenda. You will surely forget your trouble, recalling it only as what has gone by. Uzibagirwa umubabaro wawe. You will forget your trouble. Uzibagirwa umubabaro wawe mwene data uzawibagirwa. You forget your trouble. Nkorera ku nshuti yawe ibwire ngo nukuri uzibagirwa umubabaro. Tap your friend and tell them you forget your trouble. Ngo ubuse nawibagirwa pasite uzawibagirwa rwose. Some can't even imagine that they can ever forget their trouble. Ngo nukuntu abantu bangiriye nabi uzawibagirwa rwose. And how people have mistreated me. Yes, you will forget that. Reka nkubwire n'umubabaro w'akazi nako ubushomeri nuriko nako ubushomeri butera umubabaro umuntu ajya agira akazi akibagirwa umubabaro w'ubushomeri. Much as joblessness is troublesome, when you get a job you end up forgetting. Umubabaro w'ubukene uzawibagirwa rwose. You will forget the trouble of poverty. Umubabaro watewe n'abavandimwe uzawibagirwa rwose. You will forget the trouble afflicted by your family. Umubabaro wo mu rushako uzawibagirwa rwose. You will forget the trouble of marriage. Umubabaro wo kutagira abana uzawibagirwa rwose. You will forget the trouble of barrenness. Umubabaro watewe n'amagambo mabubwirwa uzawibagirwa rwose. The trouble of the bad words spoken to you will be forgotten. Umubabaro uzika amadeni nateza umubabaro ukajya ugenda wihisha utera metero ngo batare. N'uwo mubabaro uzawibagirwa rwose. Debts bring trouble. You keep on hiding from those you owe money, but you will forget this. Nuko gusuzugurwa uzabyibagirwa rwose. Despise will be forgotten.
You will forget your trouble. You forget your trouble. You will forget your trouble, brother. You will forget mama, you will forget your trouble. We'll forget our troubles. Young men and women, you forget your trouble of the youth. We forget the trouble of our widow. It means that tomorrow you'll be happy. We'll even forget the trouble afflicted by sin. Then they put him in a car and they drove him. And he went to the palace in a new garment. He found himself before Pharaoh. The dream he had gotten at 12 was fulfilled at 30 years of age. Then Pharaoh asked, "Are you Joseph?" He said, "Yes, I am. Are you going to kill me?" He said, "I'm not going to kill you. We are confused. Can you help us understand this?" He said, "There is God in heaven, and this God of heaven is going to entangle what has confused you. Where there has been confusion, when you reach there, you're going to give the solution." There is a job where many people have failed. When you reach there, you're going to streamline everything. Joseph and sisters of Joseph. So that the cloth of disgrace will be removed from you. You'll be given another garment. It is not a garment of prisoners. The announcement is that at daybreak you're going to forget your trouble. Tell them that for sure you're going to forget it. You will forget your trouble. You will forget your trouble. mwebwe mumenyereye baranyanga ntibajya banyemera nta mafaranga nta kazi nta biryo minervari ntayo induru zose umunsi umwe ugiye kuziba dirwa haleluya going through joblessness, there is no food, people don't accept me. At daybreak you will forget everything. kuko uzibagirwa umubabaro wawe uzawibuka nk'amazi amaze gutemba kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y'iki y'ihanga. Murasa n'abandeba mbaye picha ya 2014 na 15 na 16 kugera 2018. Iyi picha ya none n'icyo gihe biratandukanye. Uyu munsi ndarabagirana ndasa naho bamvanye muri diarkrina bavuye kwagira ngo bavuye kunyoza. Iyo ni picha hari amapicha zibagirana umva ngubwihaya ya ariko se bigenze ntibati. Image of today is quite from that one of 2015 16 17 18. Hari ngewe amadodani wa 2014 mfite dodani. Sometimes he had grown lines around his face. Hari ngewe wa 2014 wambaraga imyenda yantumenera ifingana gutya yajyamwe abagabo bane. There is him of 2014 where he used to wear oversize. Kandi narasengaga munyumve neza. And he was a believer. Naranabwirizaga ubutumwa bwiza. And he preached by then. Ariko sinemerwaga. But he wasn't accepted. Nanjye ubwanjye numvaga ndakwiriye kwemerwa uko narindi. He had even believed in himself that he's not worthy to be accepted. Kuva 2014 kugera 2018 napimaga ibiro 50. From 214 to 218 he weighed 50 kilograms.
hagati yaho kuva 2019 kugera 2023 uyu munsi mfite ibiro hagati ya 70 na 80. From 2019 up to now, he weighs between 70 and 80. Kandi ibara ryanjye ni rimwe ndi inzobe nta gushidikanya, ariko mbere wibazaga niba ndi urukara, niba ndi vert, niba ndi icyatsi, niba ndi umutuku, nta bara nari mfite. Now his skin tone is clear, but before it was a mixture. You couldn't tell, you couldn't differentiate if he's brown or black or what color. But now it is very clear. The Bible says that we are going to shine. Tell your neighbor that they are going to shine. And make sure they hear it. Make sure your neighbor hears that. We are going to shine. If God has forgiven us, do you refuse to shine? After bathing, what comes next? We smear oil. God is going to put oil upon you. When you've gone through a lot of troubles, sometimes you don't feel God can bless you or can do good to you. In the promises we have, there is feeding us. There is clothing us. There is putting us where to live. There is not walking with our legs. There is multiplying, giving birth and multiplying. There is pampering. Can you imagine? Yes. Being pampered like that. You are the ones to be pampered, not those who are outside. Isn't it? Pamper your neighbor, please. Pamper them. Mwabihaye abasinzi bo mukabari birirwa bagwa muri za regore mu bihabaye ziranda zitazi naho zirara naho zirirwa. Twebwe nitwe ba apucyuri ako semana ni batwebwe. We are the ones who are supposed to be pampered. Niba twebwe tuba mu nzu y'Imana nitwe dukwiriye gusempatizwa. Sympatique ni ngewe, ninjye ukwiriye kwitabwaho, ninjye ukwiriye guhabwa care na papa wo mu ijuru. Papa. We are the ones that are supposed to be cared for and pampered by our Father in heaven. Ninde ukwiriye careful ni ngewe. Who deserves the care? Ninde ukwiriye gukundwa ni ngewe kuko ndi imbere ya papa mwiza. Who deserves to be loved? It's me who is before my Father in heaven. Uzabwirwa neza. They speak good to you. Amen. Amen. Ndabizi ko harababwirwa ko ari amadebe uri ivaze uri ikintu kiraho ngaho ni mwihangane ahavuye amagambo mabi umunsi umwe hazava meza. You've been told bad words, but from that source good words are coming. Ni ukuri. Imana ibambere umugisha. Reka twongere Yesu amashyi menshi arabikwiye. Let's clap for Jesus. Turi ku murongo wa 17 aho kuri Yobu mwumve neza. Aya mahanuzi ndi guhanura nayanyu mubwakire nutabwakira uzagukorera igitebo cy'umuruho kwagira dutese. This is your prophecy and please receive it. Kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y'ihangu. Life will be brighter than noonday. Naho haba mu mwijima hazatambika umuseke. And darkness will become like morning. 18 kandi uzaba amahoro kuko hari ibyiringiro nukuru uzakebuka ibigukikije wiruhukire mu mahoro uzaryama he kugira ugutera ubwoba nukuri benshi bazaguhakwaho. Amen. You will be secure because there is hope. You will look about you and take your rest in safety. You will lie down with no one to make you afraid, and many will count your favor. I want to tell you this. Niba mutekereza ko Yobu wabivugaga muratekereza ko ari umuntu warubabaye.
mubizi ko Yobu yarari kwishima shimisha urujyababaye ariko arafatana cyariho ibyiringiro. Can you imagine these words were spoken by Job? Job, who was really sick by that time, who had lost everything. No. So this one shows that there is still hope. Ndureba ko mubabaye. Don't you see that you're going through trouble? Umuseke ugiye gutambika. But day is going to break. Ndureba amafaranga udafite ukababara ngo ndababaye nta mafaranga mfite. You see that you don't have money and your heart. Umuseke ugiye gutambika. But your day is going to break. Mu museke tumenya aho ibyacu biri. At daybreak we get to know where our belongings are. Mu museke Imana ikwereka ibindi kubwira biryamye. At daybreak God will show you where your things lie. Mubwire ngo igisubizo cyawe ugiye guhura nacyo. Tell him that you're going to meet your answer. Mubwire ngo ikibazo cyarangiye ugiye guhura n'igisubizo cyawe. Tell him that the problem is finished, you're going to meet to encounter your answer. Ariko byakira. Are they receiving it? Ariko sha nkawe Imana ndigwaye umugabo ejo bundi sibwo ngushingiye ubwo mwagiye mubwira uwo mukobwa uri ku ruhande agahumurizwa mwabaye muti ejo bundi ndiyagwaye Rambere umuhungu mwiza w'amatuza amataye bwira uwo mwana wo ku ruhande umubwira ati wihungabana ikibazo cyawe Yesu akirimo. Please speak to your neighbor. Nukuri benshi bazaguhakwaho timureba ndagira ngo nibwirira abantu muryama mukabagira ibibateye ubwoba. Umunsi umwe Imana igiye kubaha ibitotsi muryame mudafite ubwoba, muryame mudahangayitse. Hari igihe telefone guhamagara telefone gusa ukaba wayijugunya mu kabati ukavata ariko none iyi telefone hari abaguhamagara atari ibisubizo baba bazanye ahubwo bakubwira ati turakubamba turakwica imyenda yacu uratwishyura. Telefone ziguhamagara zikaguhungabanya. Umva hari umuseke ugiye gutambika ukajya uhamagarwa na telefone zikubwira ngo waramutse umeze neza twakubona wakagira Imana we ese byashoboka ko twahura ese byakunda tukicarana ukababwira ati muntegereze mwitonde muntegereze cyangwa muzaze ejo Imana izagwa ibito turyame usinzire. Nino byakiriye atari haleluya. Say hallelujah. If you receive it you will lie down and no one will make you afraid and many will count your favor. There are times our phone calls are troublesome, but the time has come when people will be calling to check on you. How are you doing? Are you okay? Can we please place an appointment? You will be free to say yes or I'm not available. Dukomere Yesu amashyi menshi. Reka mbabwira akantu gakomeye. Let me tell you this. Abicanyi bishe Yesu. Those who crucified Jesus, bamuhambye ku mugoroba bati tumuhambe vuba vuba tunamutwikire turebe kazazuka. They buried him in the evening saying that let's bury him and see if he will resurrect. Burya bakuroga mu mugoroba. And those who bewitch you do it in the evening. Abakuzinga mu mugoroba. Those who tie you up do it in the evening. Ibikorwa by'umwanzi bikorwa ku mugoroba. All the works of the enemy are done in the dark. Umva ijambo nshaka kukubwira. But this is what I want to tell you. Bibiliya iratubwira muri Matayo 28 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. The Bible in Matthew 28 verse 1 and 2. Ngo kuwa mbere w'iminsi 7 ishize ni ku cyumweru. That on the first day of the 7 days, ngo hari mu museke utambitse. It was at dawn. Maria Magdalena na Maria wundi ngo bagenda bagiye kureba aho Yesu bamuhambye. When Mary Magdalene and the other Mary went to see where Jesus was buried. Ngo bahageze basanga ngo igitare cyabirinduwe. When they reached there they found that the rock was overturned. Matayo 28 umurongo wa mbere. It is Matthew 28 verse 1. Haratubwiye ngo it states nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wendaga gutambika Maria Magdalena na Maria wundi bajya kureba cya gituro habaye igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare
akicaraho. Byari mu museke. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Let me tell you, there is something that is revealed to me. I see God resurrecting people's things. Stand up. I want us to shame the enemy. It was at daybreak when the angel came and rolled the rock and sat on it. Isn't there any stone or any rock that was breaking you? There is going to be rolling of the rock. And as that problem goes away, it will not come back to you. Your rock could be sickness. Your rock could be joblessness. It could be the battles you're fighting. It could be the time you've been waiting for anyone to love you. The rock is equal to your wish. I want us to pray and tell God that at dawn, as you are resurrected, the church to be vindicated. The day when we congregate, we are celebrating the day Jesus resurrected. This is what I want us to pray. Let God vindicate you and give you victory. God give you victory on this Sunday. Who receives it and says amen? God give you victory this week. May God give you victory upon what was fighting you. May God give you victory upon the battle you've been fighting. May God give you victory. Did God resurrect? Is he alive? Is Jesus alive? Did he come out of the tomb? Was the rock rolled down? Let's pray so that God will do something in our life. What was pressing you, let it be rolled off you. Those who are sitting down, please stand up. We are going to pray. I want us to pray. Let us know that our Redeemer is alive. Ask your neighbor that, do you believe that your Redeemer is alive? Because there are some people who believe that Jesus is still in the tomb. He's alive. He's alive. He is alive. And the sign is because he's going to take away your trouble. In the name of Jesus, he will do it. He commands, his imperative. It is imperative and things are done. Do you believe that he's alive? Do you believe that he's alive? Does he love you? Does he care for you? Does he have mercy upon you? There is a breaking day.
And it is surprising. werekeje mu gitondo. You are getting to your daybreak. Yesu wawe Your Jesus agiye kukuvugira aho hantu. is going to speak for you. Arakuvugira aho hantu. Is going to speak on your behalf. Ni umuvugizi wacu. He speaks upon Ninde ubyumva avuga ngo amen. Amen if you believe it. Ni umuvugizi mwiza. Amen. He's our spokesman. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Niyo ntakubwira wenyine nawe bizakire. Even if I speak to each and every one of us, please receive it. Iyo uhamagawe n'umuntu ukomeye ukuruta telefone ye nubwo mutaba muri kumwe akaguhamagara gusa ugira ihumure. If someone that is strong calls you, just receiving his call, you really feel at peace. Ibi mbabwiye biraruta telefone. I'm telling you, is far much better than a phone call. Ibi mbabwiye biraruta. What I tell you is far much better than a phone call. Hari umuseke. Amen. There is a daybreak. Hari umuseke. There is a dawn. Reka dusubire mu ijambo ngo birindura igitare Yesu. Let's ask Jesus. Birindura igitare Yesu. Birindura igitare Yesu. Birindura igitare Yesu. Birindura igitare Yesu. Ku buzima bwanjye birindura igitare. Ku mibereho yanjye birindura igitare. Mu buzima bw'umuryango wanjye birindura igitare. Birindura igitare. Mana birindura igitare ku bana bawe basenze mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikomeye reka zigaragare tugisenga. Mana reka uve gusenga, reka utegeke, reka ubirindure mu izina rya Yesu. Hari umuseke, hari igitondo cy'umuzuko, igitondo cyo kuzura ubuzima bwacu, igitondo cyo kuzura imibereho y'abera mu izina rya Yesu. Nasenze bagisenga, reka usubize ibyifuzo byabo. Birindura igitare ku buzima bwabo. Reka twakire umuzuko mu buryo bubiri. Mu mwuka twarabyakiriye warazutse, ariko sura ubuzima bwacu mwami, sura itorero ryawe, sura ubugingo bwacu, sura tangaza agira ibizuka mu izina rya Yesu. Oh hallelujah. Imana igira ibindi isura bivuge byature. Please say all you would wish God to resurrect in your life. Burya n'urushako rwawe rwazuka. Even your marriage can be n'akazi kawe kazuka. Your job can be resurrected. Abana bawe badafite ubwenge bwazuka muri bo bukagaragara. The knowledge of your children and wisdom. Imana yazura ubuzima bw'umuryango wawe. God can resurrect the life. Senga bwira Imana igira ibyizura. Tell God to resurrect some of the things. Sura Yesu, sura mu gitondo cy'umuseke hari bijya bizuka. Mu gitondo cy'umuseke hari amahirwe azuka. Mu gitondo cy'umuseke hari bitangaza bijya bigaragara mu izina rya Yesu. Ndasenze hagira ibizuka bigaragare mwami mu itorero ryawe, bimenyekane ko ari wowe kuzuka n'ubugingo, bimenyekane ko ari wowe mbaraga z'agakiza kacu, bimenyekane ko ari wowe byiringiro bitaneshwa mu izina rya Yesu. Thank you, Lord. Urazura mwami. You resurrect. Nino nyakiri atera haleluya. Yerusamure haleluya. Ndagira ngo nkubwire uri ubwoko buteye ubwoba ntukisuzugure. You are a very strong nation. Korera kuri nka batatu banu babwire ngo uri ubwoko buteye ubwoba ntukisuzugure. Tell some 3 people that you are a very strong nation. Don't despise yourself. Hano ntabwo turaba Yehova, turaba Kristo bakijijwe bamenye Imana. Jubwira mwene se umubwire ngo nukuri uri ubwoko buteye ubwoba ntukisuzugura. Uri ubwoko buteye ubwoba. Uri cyanga Imana yatoranyije. Uri ubwoko Imana yaronse. Uri ubwoko Imana yameneye amaraso. Uri ubwoko Imana yatangiye umwana wayo. Uri ubwoko Imana yacunguye. Turabami, turi bikomangoma, turakomeye, turashinganye, turabaragwa, turabana mu bwami n'izina ryande. Turabana b'Imana. Mbese murabande we turabana. Papa ne utwara batware. Mbese murabande we. Mbese murabande sha. Ariko
barapfuye ntibazuka. There are some people who were famous and popular, but they died. Ndavuga uwapfuye akazuka. But I'm speaking of ndavuga utaraheranwe n'igituro. Ndavuga utaraheranwe n'urutare. Uwo ni umwami w'abami. Nibande babyumva batera haleluya we. Akuremeye igitondo cy'umuseke. Akuremeye amahirwe atagaragara. Agukingura inzira zitagaragara. Hallelujah. Nagira ngo tugiye kwinjira mu kanya keza ko gusenga, ariko ndashaka gusengera abantu. Hari abantu bahamagaye bavuga ngo bavuye burasirazuba barahari. There are some people who called. Hari umuntu wahamagaye avuga ko avuye burasirazuba arahari. There are some people who came from the provinces, from the eastern province. Are you here? Let's clap for her. Wararitswe na televiziyo. Uva Rubavu uraza. Mureke mbabwire bene data. Imana ntishobora kubura kumusubiza. God cannot fail to answer her. Nimutekereze umuntu kuva Rubavu akaza Kigali aje mu materaniro akongera gataha Rubavu. Imagine coming from Rubavu to here to congregate. God cannot overlook this. Come forth. Hagararaho. Tugiye kumusengera. We are going to pray for her. Igitondo bari we giheraho. Let the daybreak start with her. Mu gitondo kimuhereho. Hallelujah. Let the daybreak start with her. Icyambere. Imana igukweho ibibazo byose iminsi umaze uzenguruka. Warababaye, warasuzuguritse, waratutswe, warandagaye, Satani yakwishe nabi. None uyu munsi birarangiye. God has taken away all your troubles, all your disgrace, all your despise. As for today, it's done. It's finished. Imana igiye kukubakira ubuzima abantu bose bazatangara. God is going to build your life and everyone will be surprised. Tuzongera kwitwa udakora utagira icyo abona cyo gukora. Imana igwaye imikorere yagutse mu buryo budasanzwe. You will not be called jobless again. Icyakabiri ugiye kugira urugo rwiza runejeje kuko umutima wawe urubisengera. And you have a wonderful home because you have been praying for it. Guhera none. From today, Imana ifunguye inzira zawe zari zarakinze. God has reopened your paths. Muri Rubavu zaba umunyamugisha. You are going to be a blessing in Rubavu. Mu muryango iwanyu uzahinduka umugisha. You are going to become a blessing in your family. wawe uhindutse umugisha. You are becoming a blessing to your relatives. May the good hand of the Lord come upon you. Izina ryawe rizamenyekana. Your name will be known. Ibintu bitatu waje ubwira Imana irabisubije. The three things you were telling God, they are answered. Amarira wariraga ntabwo uzongera kuyarira ukundi. You will not tear again. Uko ni kuwiteka avuganye nawe. That is what the Lord has spoken with you. May God bless you so much. Wewe waturutse Nyamasheke. Murebe uyavuye Nyamasheke. Icyangugu. He came from Nyamasheke. Hanyuma mwebwe ngo nimushaka kuza Abanyamasheke bazazaga basenge batana imigisha yose. Twebwe twaranze turimo dukina ngo nzaza mureke dusenge Imana igiye gukora ibintu bikomeye. Let's pray. We know God is going to do greater things. If we don't take this chance, people from far away are going to come and grab it. Waradukurikiye kuri televiziyo. Buri munsi urakurikira uko tugiyeho urakurikira. He's been following us on TV. Ufata icyemezo ufata imodoka uraza Nyamasheke. He decided to come from Nyamasheke to here. Hanyuma kubera iyi mpamvu. Because of this, aba bantu bavuye imisozi ngiyo miremire iyo hose. People who have come that far, ndaje mbatware kuri biro mbasengera by'umwihariko. Pastor will take them to the office and pray for them. Ukumwaje muje kubw'icyifuzo cyanyu.
as you came for one wish, ndagira ngo muzagaruke muduhe ubuhamya bw'iby'Imana bakoreye muvuya. Please come back and testify for what God will do for you from here. Harundi wari wavuye burasirazuba ariko sinzi. Arahari? Ngwino hano. Hallelujah. Aba bantu ntabwo twabasezerera gutyo. We cannot say bye to these people like this. Waturutse burasirazuba. Waruhuha Bugesera. Mu ruhuha niwe yavuye. Ariko none n'uburasirazuba. Okay. Niwe wavugishaga kuri telefone. Harundi ntacyo muhagarare hano. Ni wowe hari n'abandi bene data ntabwo Imana izabura kugirira neza abantu b'Imana. God will not fail to bless these people. Imana izabagirira neza baze babihamye. God will do good to them and they will come and testify. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Let's clap for the Lord. Ndagira ngo nze mbatware gato mbajyane kuri biro hano hirya basengere. Pastor will take you to his office and pray for you. Mwigire mwe mwicaye hafi turabatwara turabajyana. 2 ku murongo waho wa kabiri. Joel 2 verse 2. Bibiri iravanga umunsi w'umwijima wicura burindi n'umunsi w'ibicu bya rukokoma n'ibihu uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi niko ubwo bwoko bumeze kandi bufite imbaraga. Ubwo bwoko bwadutse bufite imbaraga ntabwigeze kuboneka bumeze nkabwo kandi hanyuma yabwo ntabuzaboneka ndetse no kugeza mu bihe byinshi bizakurikiraho. Imana iravuga ubwoko bufite imbaraga. Reka nkubwire uwibwiraga ko ari umunyantege nke agiye guhinduka umunyembaraga. Muri bene wanyu bazatangara kandi uburyo Imana igiye kubikora ni special. Munyumve neza, igihe igiye kukwinjizamo umuseke Imana ikurasiye igiye kuguhindura umunyembaraga. Uzaba ukomeye mu bakubanjirije no mu bazaguheruka bazamenya ko ari ubwoko bukomeye. Muhaguruke dusenge Imana. Let's pray. We are going to be the strong among the strongest. There are people who want to be particular and they speak over them in particular. But there are times in the interest of time when things are done in general. But receive it that you are going to become a strong nation. Your descendants will be a strong nation. You'll be a very strong person and people will be wondering if it's you or not. May God bless you. Let's raise our hands. Say, Lord Jesus, I thank you. Day has broken for me. Because of your tender mercies, that is why day is breaking. You are going to shine where there was darkness. Darkness upon my life is running away. Times of darkness have been surprised with light. And that light is Jesus. Jesus. You are a morning star. Shine where there was sick darkness. Today, I've come from the period of darkness. I'm entering into light. Dawn has broken. Morning has broken upon my life and my family and my people and all my descendants and those who day. I've entered into day. I've come out of darkness. I've come out of the darkness. I've come out of the night. I've come out of the night. I've come out of the early morning. I've entered into the morning. In the name of Jesus. Your word
says that kandi buracya then buragoroba the sun kandi sets, buracya then daybreak. bwari bungorobereyeho It has been ariko sunset. bungereyeho Now it's morning. ndatangaza ko bukeye I say it's ndatangaza ko morning. bukeye I said that it is igitondo morning. cy'impundu It is a morning of igitondo shout of cy'amashimwe joy. It's a morning of igitondo praises. cy'ibitangaza It's a morning of miracles. cyinjiyemo mu izina rya I Yesu entered it in the name of Jesus kubw'imbabazi zawe mwami because of your tender mercies n'umutima w'urukundo and your love, O Lord. undemeye ubuhamya n'amashimwe You have created the urakoze testimony. kubikoze Thank you for doing urakoze it. kubikoze Thank you for doing urakoze it. kunsubije Thank you for answering me. urakoze kuntabaye Thank you for rescuing me. ibyo nari narabuze ndabihawe What I had lost, I'm receiving. urakoze Yesu Thank you, Jesus. reka dukomere umwami w'amami Let's clap for the mwami King w'abami of tumukomere amashyi Kings. menshi Let's clap for the King of Kings. mutahane n'Imana naho kuwa gatatu saa yine Go tuzaba with God. twatangiye We'll meet again on Wednesday at 10 a.m. reka mbasabe bene data nimurarika abantu kuki mutararika abantu Please ask people to come. kuki mutararika abantu rarika bene wanyu rarika inshuti rarika abavandimwe murarika abantu baze mu nzu y'iki y'Imana Ask your friends and your neighbors to come in the house of the Lord. murarika abantu Please ask them to come. Imana ibahe umugisha.